Aleksandar Vučić, Oskar, je izvršio 3 državna udara. Isto kao i njegov imenjak Aleksandar Obrenović. Vi znate kao istoričar, 1893. 1894. i 903. je Aleksandar Obrenović izvršio državne udare suspenzijom i kršenjem ustava. To je uradio Vučić 2013. Briselskim sporazumom, 2020. Vašingtonskim sporazumom i 2023. francusko-nemačkim planom. Ja mislim da ste malo precenili Oskara. Mrnjačevići su bili, ajde da uzmemo ove njegove analogije iz srednjeg veka kad je se divio Muratu, sećate se? Mrnjačevići su bili moralna gromada za Vučića. Posebno Uroš koji je se borio kao lav na Marici, a to ljudi ne znaju, zaboravili su, to je bila ozbiljna porodica i Marko Kraljević, a Oskar Vučić bi se mogao ipak uporediti sa modernom istorijom, sa Dahijama. Jer on nije ni približno srpskim plemićkim porodicima, bez obzira što su se oni posvađali posle smrti cara Dušana. On je bližni Dahijama, on je pravi Dahija. Paša je očigledno Hil, on je njemu podređen i on jednostavno ima samo jedan motiv kao i Dahije, a to je lično bogaćenje. Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalima Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, ovo je emisija Intervju. Danas imam čast da mi je opet u goste došao redovni profesor Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta koji se trenutno nalazi u severnom delu Kosovske Mitrovice, gospodin profesor Dejan Mirović. Pomoz Bog, gospodine Miroviću. Bog vam pomogao, pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, gospodine Miroviću, ovo je tako reći vanredne emisije zato što smo danas bili u Prekršajnom sudu. Imate, dragi gledalci, na kanalu Srbin Info izjave nakon samog ročiša koji su dale osim Dejana Mirovića i Damljan Knežević, profesor Milo Lompar, advokat Dejan Dubajić i ja. Ajde, postupak kao postupak, to se i svima dešava, ali vama je veoma čudan postupak. Ja prvi put čujem da su u zemlji Srbiji nekog pozvali na sud zbog molebana, zbog neke verske radnje. Jeste vezano sa mnom, to je bilo 24. februara prošle godine kad smo Damljan Knežević i ja bili u zatvoru i bili smo mi povod, naš pritvor, ali je u pitanju bio verski čin. Sad vas pitam kao nekog pravnika isto i sve ostalo, da li i vi znate u karijeri, da li ste čuli onu profesiju da su nekog od 90. godina na ovama zbog nekog takvog verskog akta ili verske aktivnosti pozvali na sud? Nešto slično, ali čak i nije ni tu tako eksplicitno bilo, nego posredna povezanost je bilo 2018. godine kada je meni dvojici uglednih historičara i Matiji Bećkoviću zabranjen ulaz u Crnu Goru. Oni su nas povezivali navodno sa proslavom Podgoričke skupštine, tada su posle toga krenule litije, ali to ipak moramo kažemo da je posredno. A ovo direktno sprečavanje molitve, pa ja ne znam, stvarno ne mogu da se setim da je kod nas u Srbiji to bilo. To pokazuje da je teza koju stalno ponavljamo da u Srbiji ne postoji podela vlasti, nego da je Aleksandar Vučić pod nadimkom Oskar neko ko je uzurpirao sve 3 grane vlasti, uključujući i pravosudnu, pre svega tužilački deo te vlasti. Zašto? Pa postoji nekoliko konkretnih činjenica koje to pokazuje. Tužilac koji je inicirao taj apsurdni progon zbog molitve, poziva na molitvu, je Nikola Pantelić. On je u javnosti poznat ne samo zato što je vas utamničio, tačnije vas i Damljana Kneževića, nego i po tome što je omogućio da Milan Radojičić se brani sa slobode posle Banske, a zatim se ponovo istakao tako što je
utamničio onih 30-ak uglavnom studenata, među njima i slikarstva, koji su se bunili protiv izborne krađe. Znači, takav jedan tužilac je po svim ovim navodima produžena ruka Aleksandra Vučića, a on, kao i svi ljudi koji su u toj sivoj zoni između kriminala i politike, on je osvetoljubiv. I meni to nije nikakvo iznenađenje. Njega su očigledno zabolele reči na onom pretresu od 9. juna, ako se sjećate, u vašem slučaju, i pre toga za vreme našeg mitinga 15. februara, da je on veleizdajnik, da je francusko-nemačkim planom izvršio državni udar, da je nevlašćeno pregovarao bez uporišta u Ustavu i zakonima Republike Srbije, i on se, poput Abdullah Hamida, sultana iz zadnje faze Otomanske imperije, sveti svojim protivnicima, čak i ako ga kritikuju, i nemaju realnu političku moć kao moja malenkost. Tako da nisam čuo, ali me ne iznenađuje. Sad, a šta može da očekuje običan čovjek kad, evo, imate vi takav proces, a vi ste redovni profesor pravnog fakulteta, mislim, pretpostavlja se da poznate i tekako dobro pravosudni sistem i naše pravosuđe, pa vama stavljaju na teret takva dela. Šta može da očekuje običan čovjek, onaj koji ne poznaje zakon? Pa vidite, rekli smo danas sudiji da, i bio advokat Dubajić, da se na ovaj način krši osnovno ljudsko pravo, pravo na slobodu veroispovesti, to je pravo na molitvu, na iskazivanje verskih osjećanja, i to je direktno kršenje člana 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, člana 19, to jest 18 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i člana 43 našeg Ustava. Šta to znači? Ljudska prava su iznad i MUP-a Republike Srbije, i tužioca Pantelića, i njegovog nadređenog Stefanovića, i ovoga Aleksandra Vučića, poznatijeg pod nadimkom Oskar, jer kod nas se zaboravlja da mi živimo u 21. veku, da živimo u vremenu gde postoji višestranački sistem, makar formalno, i podela vlasti. Zašto? Zato što kada vi, ja, bilo ko od nas kritikuje Aleksandra Vučića, oni vam odgovaraju, vi kritikujete svoju državu. On nije država. Moramo da objasnimo i našim gledalcima i svim ovima koji podržavaju ovo bezakonje. On nije država. John Locke je odavno napisao, kasnije to piše i Kant i tako dalje, da ne gušim vaše gledalce, to je poznata teorija i u pravu i u politici i filozofiji, da vladar, predsjednik, kralj, koji ne poštuje zakone, ustav svoje zemlje, to je bez sumnje dokazano, posebno kada se radi o francusko-nemačkom planu, je privatna ličnost. On više ne predstavlja državu, on predstavlja sebe zato što je svoj lični interes stavio iznad opšteg. Sada mi ne kritikujemo državu svoju, mi plaćamo porez toj državi na našim radnim mestima, nego kritikujemo osobu, u ovom slučaju Aleksandra Vučića, Oskara, kako god piše u Skaju, koji je uzurpirao ovlašćenja predsjednika Republike i krši ih posebno u francusko-nemačkom planu i u drugim stvarima, kao nuklearke, ne znam, Rio Tinto, i koji je sada privatna ličnost. Ako nas on ubedi da nije uzurpirao ustavna ovlašćenja, da nije preuzeo ovlašćenja vlade iz članova 122 i 123 našeg ustava i da se kreće u okviru svojih ustavnih ovlašćenja kao predsjednika, koja su u suštini simboličke karaktera, ja ću povući sve što sam rekao pred njim, o njemu. Sve ću da povučem. Ali nije tako. Tako da je ovo o čemu govorimo i o čemu je govorio profesor Milo Lompar, koji je također prisustvovao tome, jedan pokazatelj te potpuno razuralene vlasti koja jednostavno nema nikakve kočnice jer zavisi od privatnih interesa jednog čovjeka. I želio bih da kažem,
Nemam ništa protiv kritike u smislu žigosanja nekakvih šovinističkih ispada. Pogledajte, mi ovdje govorimo o Dinku Gruhonjiću, govorimo, ne znam, o tome da li neko nekoga tuži iz privatnih razloga i tako dalje, a ne govorimo o činjenici koja je činjenica nad svim ostalim. To je francusko-nemački plan. Vi ste završili u zatvoru. Vi i Damjan, jer moja malenkost vas je pozvala na taj skup, organizovala, bio sam formalni organizator. Ja sada snosim posljedice zato što sam pozvao na molitvu i to je sve povezano sa francusko-nemačkim planom i sa svim ovima što se dešava. Dobro, mi nismo svi u pravu je Oskar i ova družina oko njega, a gle, Macron kaže juče francusko-nemački plan je obavezujući, a Vučić mu odgovara, mi smo već primijenili 3 člana francusko-nemačkog plana. Kako? Kako ako to nije bitno, ako pravo nije bitno, ako nije bitno što smo priznali teritorijalni, to jest teritorijalni integritet Kosova na teritoriji Srbije, priznali smo tablice, evo sad one ulaze u Savet Evrope. Prema tome, apsolutno treba imati jedan fokus, a on očigledno zna šta je najvažnije, zato trpimo ove posljedice. Samo nešto, neki državni organ zvanično prihvatio i priznao francusko-nemački plan, da ga je stavio u deo strategije državne, da je rekao mora da se državni organi da rade u skladu sa tim planom. Imamo mi neku odluku Skupštine vlade koja jasno kaže da francusko-nemački plan mora da se sprovede. Pa vidjeli ste danas, smo rekli sudiji u odbrani, da su te demonstracije organizovane jer on 2. februara 2023. godine se nije udostojio da pokaže francusko-nemački plan u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Naša dužnost kao građana je bila da nakon toga izrazimo mirni demokratski protest i tako je sve počelo. Nije nikada to pokazao, nikada to nije ušlo u pravni sistem Republike Srbije. Postoje nekakvi tragovi, nekakve fantomske uredbe o priznanju kosovskih tablica koja je doneta po rečima Petra Petkovića i Oskara Aleksandra Vučića da na sjednici vlade 25. decembra 2023. Ja sam sa mojim kolegama pravnicima tražio tu uredbu na sajtu Vlade Republike Srbije, ona ne postoji. Nema ni u službenom listu. I onda sam razgovarao, evo sad to mogu da kažem, sa našim zaposlenima u MUP-u Republike Srbije na nekim graničnim, to jest administrativnim prelazima između Kosova i Metohije i Republike Srbije. Neću sada otkrivati imena da ne bi pravio problem i oni su mi potvrdili da su dobili obaveštenje, naređenje MUP-a Republike Srbije da puštaju kosovske registarske tablice i u tom obaveštenju se pozivaju, MUP se poziva na tu uredbu, ali uredbe nema. Razumete? Sad imate nevjerojatnu činjenicu. Imate uredbu koja je fantomske prirode, imate francusko-nemački plan koji se navodno nije prihvaćen, jer kao Vučić je dao nekakve rezerve, a ona se primjenjuje. I svi vidimo da kosovske tablice špartaju, to jest automobili kroz Srbiju. Dakle, to je, znate, čak i u vreme komunizma, ja to znam, proučavao sam to je moja struka, kada su doneti Osimski sporazumi, u tadašnjoj skupštini SFRJ je raspravljeno o njima. 75. godine. U vreme komunizma jednopartijskog sistema. A ovaj kriminalno kapitalistički sistem Aleksandra Vučića sa aspektima totalitarno bolševičkog kontrole medija, pre svega on čak se ni tu fasadnu demokratiju nije prezentirao u Narodnoj skupštini. Nevjerojatno. Sad ja moram da vas pitam, pošto sad ulazimo u sferu naučne fantastike ili nečeg nemogućeg, ali jednog dana će istoričari to morati da analiziraju sve ostalo. Rekli ste, imamo fantomsku uredbu. Imamo plan koji nigde nije sproveden, a koji se primenjuje. Imamo, kažem, gaženje Ustava i zakona od strane predsjednika i on je sveden kao privatno lice. Da li onda, pošto je sve u vazduhu,
Ne postoji ništa na papiru, što se kaže. Da li onda, dve stvari, možemo, ako jedanput Aleksandar Vučić siđe sa vlasti, da sve to proglasimo, ne proglasimo ništavno, pošto ne može država, valjda, funkcioniše preko propisa pisanih stvari. Da onda kažemo da ne postoji ni francusko-nemački plan, niti naše obaveze, niti bilo šta po tom planu, jer to nije. Ne postoji nigde fantomsko, ne postoji te uredbe, a da svako ko je po tim uredbama primjenjivao politiku u praksi, državnu politiku, mora jednog dana da odgovara od vlade Srbije pa do najnižih delova. Ja neću da lažem vaše gledaoce. Ja bi mogao ovde da pričam ono što oni žele da čuju, da izbacujem parole, da pričam o nekakvim istorijskim slavnim vremenima i lakim rešenjima. Verovatno bi imali veću gledanost ova emisija i još ako bi počeo da vičem, malo da mašem rukama, to bi imalo veći efekt. Ja ću ovde da kažem istinu. Dužnost intelektualca je da kaže istinu. Koliko god to bilo neprijatno za naše gledaoce. Francusko-nemački plan ne može da bude oboren u Skupštini. Čak i ako se promeni vlast. On može da se proglasi nevažećim. Može se donese rezolucija, ali sa aspekta međunarodnog prava ona apsolutno je drugorazredna u odnosu na činjenicu da je on zaključen, da su svedoci, to jest pregovarači iz Evropske unije, Borelj i Lajčak. Posebna otežavajuća okolnost je u tome što se priznaje teritorijalni integritet takozvanog Kosova. Dakle, to je ugovor koji se može staviti u one koji razgraničavaju dve teritorije i dve države. Oni su posebno teško rušljivi. To je prvo. Drugo, Aleksandar Vučić, Oskar, kako god ga zovu na Skaju, je predsjednik Republike Srbije. Šta god ja mislio o njemu. On je dobio na izborima, on je proglašen za predsjednika Republike. Postoje neki ljudi, među njima neki moji prijatelji koji govore da to mene ne obavezuje i tako dalje. Ne, to on je posebna, on je visoko kvalifikovana ličnost. Za razliku od svih nas. Ja mogu da govorim šta hoću i da potpisujem šta hoću, ne mogu da obavežem Srbiju. Prema članu 7 Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969. godine, on ima neograničeno ovlašćenje da obaveže Srbiju. Naravno, ima u članu 46 Bečke konvencije ograničenje gde se kaže da ugovor nije važeći, to jest da je rušljiv ako se osnovne ustavne norme ruše njime, kao teritorijalni integritet, suverenitet jedne države i tako dalje. Međutim, u slučaju Kamerun protiv Nigerije, gde su se sukobila ta dva stava, neograničeno ovlašćenje predsjednika iz člana 7 i ustavna ograničenja iz člana 46, sud je presudio da je važniji član 7, to jest njegova ovlašćenja. Ili da prevedem, predsjednik Nigerije se obavezao 75. deklaracijom iz Marue da će ustupiti deo teritorije Kamerunu. On je to uradio bez saglasnosti ustavnih normi i vlade Nigerije. Oboren je posle mjesec dana u vojnom puču. Sud je presudio da to nije relevantno za međunarodno pravo i da ta deklaracija ostaje na snazi. Dakle, to su pravne činjenice da mogu sada da vam govorim i o trećem njegovom opravdanju, da je on to usmeno pristao. Usmeno je takođe validno, pokazuje slučaj Ihlen kada je Stalni sud međunarodne pravde Društva naroda proglasio deklaraciju usmenu norveškog ministra inostranih poslova Ihlena, gde se Norveška odriče suvereniteta nad Grenlandom u odnosu na Dansku validnom. I od tada je Grenland danski. Jedini način da se francusko-nemački plan poništi se nalazi u članu 50 Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. godine. Šta to znači? To znači da prema tom članu, ako se dokaže da je postojala korupcija u slučaju našeg pregovarača, neovlašćenog, Aleksandra Vučića, to jest da mu je recimo neko iz Evropske unije, Macron, Borelj, Lajčak, nije bitno, obećao karijerno
ekonomski ili na neki drugi način da će imati koristi od zaključivanja neustavnog, nezakonitog i izdajničkog francusko-nemačkog plana, onda on može da se obori ako on prizna u postupku da je imao imovinsku ili drugu korist od zaključivanja francusko-nemačkog plana. Kako se to može ostvariti? Samo na jedan način. Hapšenjem Aleksandra Vučića, njegovim priznanjem, naravno se sve dešava kada on ne bude na vlasti, da je to uradio i zatim pokretanjem postupka u skladu sa međunarodnim pravom. Pritiska nije bilo, on sam kaže da je to dobro za našu budućnost. Kako može biti nešto dobro za našu budućnost ako je pritisak? Zablude nije bilo i Evropska unija i Kosovo tvrde da je to nezavisna tvorevina, nije bilo ni prevare, jer oni to tvrde zadnjih 15 godina, prema tome apsolutno ti članovi nisu primenjivi, ne može se oboriti u unutrašnjem pravu, samo njegovim hapšenjem, njegovim priznanjem da je imao imovinsku i nedozvoljenu karijernu korist, kako god hoćete, od zaključivanja francusko-nemačkog plana. A šta ako Vučić kaže ne, šta ako je priznao i nezavisno Kosovo, tako interno, a ceo narod neće, zar je moguće da sad i Kosovo dobije zbog toga nezavisnost? Pogledajte, ovaj gospodin iz Nigerije, 1975. godine, on je došao na vlast vojnim pučem. Oboren je mjesec dana posle deklaracije iz Marue kojim je predao deo teritorije Kamerunu. To apsolutno nije interesovalo Međunarodni sud pravde i međunarodnu zajednicu. Međunarodno pravo je iznad domaćeg prava, inače bi nastao haos. I u tom smislu sve što se dešava unutar Srbije, to što u anketama većina našeg naroda je protiv toga, oni će da odgovore potpuno logično, ali oni dobiju izbor u prvom krugu. Mi ne možemo da kažemo da nije tačno. Šta god ja mislio o Oskaru, Vučiću i tako dalje, to je pravna činjenica. Prema tome, sad ulazimo i u teren politike, pitanje za opoziciju koja učestvuje na tim izborima, koja nalazi opravdanja za njega i tako dalje. Ali sa pravne tačke gledišta to apsolutno ne interesuje međunarodno pravo. Naravno, tu se onda postavlja pitanje, može neko da mi kaže dobro, ali to međunarodno pravo niko ne poštuje, posebno jaki i tako dalje, zašto bi ga mi poštovali? Ja kažem svim tim ljudima koji to govore, da pokušaju jedan test koji ja preporučujem mojim studentima na uvodnim predavanjima kada mi odgovore na moje pitanje da li postoji međunarodno pravo, većina odgovori da ne. Ako ne postoji međunarodno pravo, u redu. Ako ono nije bitno, neka izvrše jedan običan test. Koji je to test? Uđu u kola, zapute se ka najbližem graničnem prelazu. Hrvatska, Mađarska, Bugarska, nije bitno, i pokušaju punim gasom da pređu taj prelaz bez pokazivanja pasoše i granične kontrole. Neće moći, zato što postoji međunarodno pravo i postoje granice. A izuzeci, sama ime kaže izuzetak, postoje, to su rat u 99. agresije, ali pogledajte, ako ne postoji međunarodno pravo, Amerikanci su najjača sila na svetu, zašto ste toliko trude, evo 25 godina da nam objasne da tamo nije bila agresija 99. Ako ne postoji međunarodno pravo i ako to nije bitno. Ako ne postoji, zašto su sada Zapad i njegovi saveznici podneli ovaj nacrt rezolucije po svemu sudeći o takozvanom genocidu u Srebrenici, u stvari ratnom zločinu? Zašto, ako nije to bitno i pravo nema nikakvu moć? Ja ne kažem da je sve u pravu, ali nije, Boga mi, ni sve u sili. Što je tu malo komplikovanije od ovih teorija ne postoji pravo, mi ga nećemo poštovati, to je Oskar Vučić govorio. Ja sam usmeno prihvatio, ali to je manje važnosti, mi ćemo i prevariti i tako dalje. Evo, pogledajte situaciju na Kosovu i Metohiji. Pre briselsko-vašingtonskog i francusko-nemačkog plana i sad. Ako pravo nije bitno, kako je to bilo moguće bez jednog ispaljenog metka? Drugim rečima, može da se lako desi da je on već priznao nezavisno Kosovo, samo nam nije saopšteno. Ne, on ga je priznao. Nema nikakve sumnje. Francusko-nemački plan je u osnovi ugovor između dve Nemačke. 1972. kasnije modifikovani Išingerov plan iz 2007. koji su Koštunica i Ruska federacija odbacili. Znate, najviše načelo u međunarodnom pravu je načelo teritorijalnog integriteta. Nema više od toga. U preambuli francusko-nemačkog plana
stoji i u članu 2 da Kosovo i takozvano Kosovo i Srbija priznaju međusobno teritorijalni integritet. Ja postavljam pitanje svima onima koji tvrde da to nema nikakvog značaja, da on još uvijek nije izdao, pa će možda izdati, da mi dokažu. Još jedan test treba proći, a to je da li je moguće na teritoriji jedne države da postoje dva teritorijalna integriteta. Ja mislim da nije. Suverenitet, nezavisnost i tako dalje, tako dalje. Ja mislim da nije. To je isto kao kad bi ja tvrdio dve potpuno međusobno kontradiktorne i isključujuće stvari, a to je da sam ja profesor međunarodnog prava i istovremeno sam student. I da mogu sam sebe da ispitujem na ispitu. Ne mogu. Vjerojatno bi rekli moje kolege na fakultetu i studenti, pozovite ove iz Toponice pa odvedite ovoga da čita Dostojevskog i onaj njegov čuveni roman Dvojnik. Ali ovdje mi imamo jednu šizofrenu situaciju koja ne zaslužuje samo jedan pravnički pogled, nego sociološki, istorijski, a boga mi ove struke gde ova gospođa Alečković, gde se tvrdi da Vučić Oskar nije priznao Kosovo, a da je priznao teritorijalni integritet Kosova. Ako me neko ubedi da postoje dva teritorijalna integriteta na teritoriji jedne zemlje, ja ću sve ovo povući što sam rekao. Meni još samo zanima nezavisno od međunarodnog prava. Mi ako unutrašnje naše zakonodavstvo dokaže da je Vučić izdao ne nacionalni interes, nego da je kršio zakon i ustav vezan sa primjenom francusko-nemačkog sporazuma. Da li to znači da svi oni koji su ga primjenjivali će odgovarati isto kao Aleksandar Vučić, jer su isto delo učinili? Mene to zanima, da li će jednog dana postojiti mogućnost, na primjer, sve svale na Vučića kao što su na Miloševića, a onda se, kao što su se Dačići izvukli, razni Vladimir Đukanović kao pravnici se izvuku i tako dalje, i Milenko Jovanović počnu opet da pričaju kako su oni bili disidenti kao Čović što je bio pod Miloševićem. To mi je jako bitno, baš zbog toga, da li postoji odgovornost nekog drugog ili je samo Vučićeva? Prema unutrašnjim zakonskim propisima, ovo je dobro pitanje, znači ne pričamo o međunarodnim, nego unutrašnjim. Običan službenik u bilo kom nižem upravnom organu, ako dobije nezakoniti upravni akt da izvršava, on je dužan pismeno da upozori svog nadređenog da to nije u skladu sa zakonom i sa Ustavom. Ako on insistira posle toga, on posle toga ima izbor, tačnije da ne primenjuje taj akt. Ako dobijete uredbu MUP-a da puštate kosovske registarske tablice, a nema ni jednog zakona o ustavnom osnovu, da ne pričam, da se ona primenjuje, nego nekakva fantomska uredba koja nema je na sajtu Vlade Republike Srbije, ja mislim da je dužnost svakog pravnika i svakog onog ko iole poznaje upravni postupak i koji radi u unutrašnjim pravnim organima da upozori, napiše, odbije i tako dalje i tako dalje. Svi oni koji to primenjuju, posebno na osetljivim mestima kao što su MUP, tužilaštvo koje ne reaguje i tako dalje, oni su krivično odgovorni. I nikakav problem nije da se to utvrdi. Jer, znate, ako vidite, u redu, ćuti Ustavni sud. U redu, oni su odabrali svoje plate, koje nisu male, par hiljada eura i tako dalje. U redu, njih je 10, ne znam, 15, ali elementarna logika pokazuje da nešto nije u redu. Vi imate razliku između prakse i reči i nečega što čujemo. Ja ću vam dati konkretan primjer. Ja radim 12 godina u Kosovskoj Mitrovici. Kada se vozim ovih dana između Jarinja i Kosovske Mitrovice, kada podignem gore glavu, vidim naše zastave i poneki grafit. Kada pogledam dole, ispred sebe, put i leve i desne strane, vidim ROSU policiju, vidim saobraćajnu njihovu policiju, vidim nekoliko njihovih novih baza kao posljedica francusko-nemačkog plana. Saobraćajni znaci na kom jesu? Tako je, na albanskom pre svega, ide prvo albansko, pa i onda dolazimo do onog testa da li treba da verujemo
onome što vidimo gore i što je simboličkog karaktera, ili onome što je dole i što su činjenice, pravne i druge. Ja mislim ovo drugo. I nas stalno Vučić, a moram tako kaže, pravi ludim i govori nam da je crno-belo, a ne da je crno-crno. Apsolutno, znate kako, naše društvene nauke, vaše, moje i tako dalje, naše kolege sa tehničkih nauka podcenjuju. Ja ne podcenjujem nikoga. Ni medicinu, ni tehničke nauke, divim se tim ljudima koliko znaju, a boga mi nećemo dozvoliti da nas neko podcenjuje. Jer mi smo obučeni da čitamo pravna dokumenta. To je naš zadatak profesora, advokata, sudije i tako dalje. Kada neko nama da recept, idite u apoteku, kupite to i to na latinskom, mi ne znamo o čemu se radi. To čita ova devojka ili muškarac koji vam daju lek, ali kada vidimo francusko-nemački plan, kada imamo ovakvu uredbu o priznanju registarskih tablica ili ulazak takozvanog Kosova u Savet Evrope, mi znamo da je to nezakonito, da to ruši pravni poredak. Ako se sruši pravni poredak, onda se dolazi do onog glavnog pitanja, da li nam pravo treba ili ne. Ako nam ne treba pravo, u redu. Odlazi Kosovo, 1600 sakralnih objekata eparhije Raško-Prizrenske, 100.000 naše braće i sestara i mi ćemo navodno živjeti bolje. To većina ovih glasača Aleksandra Vučića misli Oskara u duši. Međutim, to bezakonje i podcenjivanje pravnih pravila će onda preći Ibar, već je prešlo i šta vidimo? Onda dolaze nuklearke, iako postoji zakon iz stare Jugoslavije koji to zabranjuje, onda dolazi Rio Tinto, onda dolazi krađa na izborima, iako postoji zakon o lokalnim izborima gde se kaže u članu 3 da ne mogu postojati dva prebivališta. I onda imamo ovo što imamo. U redu, tražili ste da živimo bez prava pod diktaturom jednog čoveka koji se jednog dana pojavlja u Skaju, drugog dana kod Makrona, jednog dana s kriminalcima, drugi dan sa predsjednicima država, a onda gledali ste, izvolite. Tražili ste, gledajte. Sad, kad govorimo o Kosovu, a ne mogu da vas ne pitam o Srpskom nacionalnom veću Kosova i Metohije sa pokretom oslobođenje i sa nacionalnim forumom iz Gračanice. Yes. To su jedine institucije, nazovimo na Kosovu i Metohiji, koje nisu pod kontrolom ili makar nisu, najvećim delom nisu pod kontrolom režima Aleksandra Vučića. Zanima me koliko one mogu da iznesu taj otpor protiv ovog režima kao ljudi koji su tamo i šta se dešava sa Srpskim nacionalnim većem, da li uspeva on ipak da skupi neke snage na samom Kosovu i Metohiji kao vrsta otpora pre svega režimu Aleksandra Vučića, jer ja u razgovoru u ostalom delu Srbije kad vidim, često mi kažu, pa dobro, ok, trebamo sve, ali gde su ti Srbi sa Kosova? Bez obzira, razumemo kakve su situacije, ali jeste to argument u smislu, ako ništa drugo, ono vidljivo, pipljivo, bez njihovog jasnog stava da ne pristoji na režim Aleksandra Vučića, teško i ovde može da se organizuje otpor. Ja sam možda subjektivan, radim tamo 12 godina i ja mislim da je to možda najbolji deo srpskog naroda. To što Srbi trpe na Kosovu, to je nezamislivo za Srbe u centralnoj Srbiji, čak i Srbe u Crnoj Gori pod režimom DPS-a i za našu braću preko Drine. Zašto? Sa jedne strane je jedna organizacija koja se zove Srpska lista, u stvari produžetak Srpske napredne stranke, i ona se ne libi da se služi metodama koje su apsolutno sa one strane zakona. I to nije nikakva tajna i prosto ljudi su pod udarom čak i fizičkih napada i zastrašivanja svih vrsta. Sa druge strane imate secesionistički režim u Prištini koji se najbolje može opisati kao jedna vrsta apartheida. Apartheida, tu nema nikakve sumnje. Kada budu dopustili, pod navodnicima, da se vrati 200.000 Srba, da ih ne gone za
izmišljene ratne zločine samo da bi mu uzeli imovinu i tako dalje, može da se govori o nekakvoj pravnoj tamo nekakvom pravnom sistemu. Znači, s jedne strane, Vučićeva politika jednopartijskog terora i u svakom smislu i s druge strane Kurti. Dakle, imate jednu užasnu situaciju za te ljude tamo. S druge strane, naravno, to nije opravdanje za nedostatak građanske svesti i ta činjenica se najbolje pokazuje u tome da Marko Jakšić i Momo Trajković, koji predvode ove organizacije koje ste vi naveli, su ljudi koji su penzioneri. Dakle, mi nemamo ljude mojih godina, vaših godina ili mlađe još bolje da jednostavno predvode to u smislu da nisu ni sa Kurtijem ni sa Srpskom listom. Nemoguće. Pogledajte, ne pravdam nikoga, ali pogledajte šta je sve istrpeo naš prijatelj, brat Jović, kada je pokušao da se suprotstavi, tako da tu treba imati hrabrosti i s druge strane razumevanja za te ljude. Nažalost, činjenica je da imamo dva čoveka, Marka Jakšića i Momu Trajkovića, koji su jedina opcija koja nije s Kurtijem, a nije ni sa Srpskom listom. Ovamo imate Radu Trajković, Rašića, ovamo imate u Bulumentu i Srpske liste i u tom smislu Vučić to dobro zna i onda oni doživljavaju, vi to znate, na administrativnim prelazima svaki put užasno maltretiranje od strane ne Kurtijevih policajaca, nego od strane Vučićeve BIA. Šta reći, evo još jedan primjer, Marko Jakšić je doživeo po svemu sudeći od ovih iz Srpske liste i njima bliskih da mu se zapale prostorije, da se dinu kola u vazduh. S druge strane, Momo Trajković je ranjen od strane albanskih terorista i tako dalje. Tako da je to jedna situacija, verujte mi, ne znam šta da vam kažem, prosto to je teško oceniti. Međutim, oni se ne predaju i kao što znate 22. aprila u hotelu M će organizovati jedan naučni skup o posljedicama veleizdaje na Kosovu i Metohiji i bit će veoma to dobro jer će doći sada, da ne otkrivam baš sva imena, ali pre svega jedno veliko ime kao što je Kosta Čavoški i drugi ugledni pravnici će doći da se napravi apsolutno jedna naučna i politička konferencija i za utvrđivanje odgovornosti za stanje na Kosovu i Metohiji. Samo jednu ispravku, dragi gledalci, nije Pokret oslobođenje, to je Mlađan Đorđević, nego Pokret otadžbina. Da ne bismo lapsus gde je Marko Jakšić, Slaviša Ristić i ostali. Mlađe na sličnim pozicijama. Na sličnim jeste, izvinjam, nego čisto... Nije lapsus veliki, da. Kad sam rekao čisto da ne bi pogrešno citiranje bilo. Ja ću vam reći sada, evo, kad već pričamo o Srbima na Kosovu, da sam razgovarao sa studentkinjom jednom iz Zvečana pre nekoliko nedelja na ispitu, posle ispita tačnije, i pitao sam je kakva je situacija u Zvečanu. Zvečan je otpor, centar otpora, ljudi znaju o čemu pričam, bio dugo. Ona je rekla, profesore, u Zvečanu više nema muškaraca. Ima starijih ljudi, ima žene. Iselio je Vučić. Uspeo je Vučić da posle Banjske i barikada da ih iseli. To je u stvari glavni cilj Banjske onda bio. Pa Banjsku treba posmatrati u smislu efektivne kontrole ili testa koji je utvrdio Međunarodni sud pravde u slučaju Nikaragua protiv Sjedinjenih Američkih Država. On je tada dao jedan test koji je Haški tribunal kasnije zloupotrebio, a to je da ako neko komanduje vojnim ili paravojnim jedinicama, obezbeđuje im opremu, on ima efektivnu kontrolu i on odgovara za njih. Šta ja hoću da kažem? Grupa Radojičića nije samostalna grupa. Ona nije samostalna grupa i ona je apsolutno, naravno, upala u zamku. Zahvaljujući pravom komandantu te grupe, a to je pitanje za njih, zašto su mu verovali, nije za pitanje za mene. A ko je pravi komandant? Aleksandar Vučić. Znate šta je dokaz? Dokaz je
sastanak u Raškoj gde je on pokazao u kasarni krajem 2022. u decembru da je pravi komandant, jer je toj grupi koja je vodila barikade, ja ne pričam na pamet, znam i iz sopstvenog iskustva šta govorim, toj grupi rekao da povuče barikade. Oni su odmah povukli barikade. To je dokaz da on imao efektivnu kontrolu, da je on direktno odgovoran za onu strašnu tragediju pogibiju tih ljudi i prosto je strašno kada on govori da on nema nikakve veze sa njima i tako dalje, tako dalje. I on imao efektivnu kontrolu, a pošto to nisu bile formalne jedinice Republike Srbije i MUP-a, vojske, nego ljudi koji su srpski državljani, ali koji nisu bili pripadnici vojske i policije, onda se može reći da je on ponovo zlopotrebio svoju ulogu takozvanog vrhovnog komandanta i kao privatno lice poslao te ljude u smrt, u zamku, jer znate, nikakva tajna nije bila da su Albanci već na nekim pozicijama da ih očekuju. To sam ja znao. Nema veze sa tim, običan sam profesor. Ali je on obećao, ne samo da ih je pomogao u smislu opreme, ali on je obećao da će naša vojska ih zaštititi u slučaju veće sukoba. Oni nisu bez razuma bili pa su mislili njih 50-ak da će da pobedi 500 pripadnika ROSU. Nego su čekali njegovu podršku, a on je kao i uvek izdao, predao i slagao. Sad, moram da vas pitam, Vujiče, jednu stvar. Imao sam raspravu skoro s jednim narodnim poslanikom, pošto je bila u 4 oka, neću da otkrivam ime, opozicijani poslanik. Ja sam mu spomenuo jednu stvar. Goran Rakić što je Aleksandar Jovanović Čuta pokazao u Skupštini, a ja sam isto i snimak pokazao, ali čovek je pokazao u Skupštini tu zakletvu koju je pročio, kao ministar u vladi Haradinea posle Albina Kurtija položio zakletvu separatistima na njihov ustav. Jeste. Danijela Vujičić, koja je sada predsjednik odbora za Kosovo i Metohije, inače nekadašnji član G17 SNS, ona je u severnoj Kosovskoj Mitrovici kao odbornik 2017. ili 18. Imam podatak da je dobio sam, isto polagala zakletvu na njihov ustav, na njihove zakone, da će štititi zakonitost ustava i tako dalje separatističko Kosovo i Metohije. I ja sam tvrdio da je opozicija trebala, baš zbog toga, pošto su to ljudi koji su uradili akt veleizdaje, da im zabrani ulazak u Skupštinu i da izvrši civilno hapšenje, da ne dozvoli rad Skupštine dok se ne završi to civilno hapšenje. Oni kažu da to nije zakonito. Da li sam ja u pravu, da li je on u pravu, da li moguće, pošto imamo očite dokaze da su ljudi prihvatili separatističku tvorovinu kao zakon i radili, bili su službenici, nisu oni uzeli kola, sve ostane, nego su ajde aktivno, nisu pasivno uradili. Da li sam ja u pravu ili on u pravu i da li na taj način može opozicija da, ako je prava patriotska, da reaguje, da počne te ljude koji su aktivni službenici separatističkog režima, da im onemogući dalje rad u Srbiji i civilna hapšenja da izvrši. Ja mislim da je postojao jedan bolji put, a to je ne davanje legitimiteta Skupštine. Šta to znači? Legalnost i legitimiteta. Šta to znači? Opozicija nije trebala učestvovati u radu Skupštine. Apsolutno, mislim da je ogromna greška što su prihvaćeni mandati, jer znate kako, oni bi to građansko hapšenje iskoristili uz ovakvu kontrolu medija i ovakav pravni mrak gde nas ubeđuju da možete da položite 2 zakletve i da možete da priznate 2 teritorijalna integriteta na teritoriji jedne zemlje, suverenost i nezavisnost je navodno duplirana. Oni bi to iskoristili da optuže za nasilje, pokušaj ubistva, vi sami znate šta ste doživljavali. Dobro, građansko je, uhvatite ga i čekate policiju. Ne, ja mislim da apsolutno treba Oskara Vučića
pustiti da on i svi oni koji su lažna opozicija ili stvarna, ali pre svega lažna, oni sami formiraju svoj svet u Narodnoj skupštini i na izborima i da bude skupština kao u Demokratskoj narodnoj republici Koreji, Severnoj Koreji, kao kod Kim Jong-una. I jednostavno, gubljenje legitimiteta, naravno, ljudi mogu da kaže, to nije važno, će da radi šta god hoće. Ako nije važno, zašto je toliko insistirao američki ambasador da opozicija uđe u Narodnu skupštinu? Jer ovdje imamo jednu važnu temu od ovo dvoje koji su dva pravna sistema, a to je da se ovakvom skupštinom daje legitimitet francusko-nemačkom planu. Opozicija je po meni trebala onog 2. februara, sudbonosnog 2. februara prošle godine, kada Oskar Vučić nije pokazao francusko-nemački plan da izađe iz Narodne skupštine. I onda on neka ovo sprovodi, jer pogledajte, naši sunarodnici u centralnoj Srbiji, pre svega glasači Aleksandra Vučića, oni izgleda ne razumeju šta znači ulazak u Savet Evrope Kosova. Kada Kosovo uđe u Savet Evrope, krajem maja, 16. 17. kako se ne varam, ono će imati pravo da retroaktivno tuži Srbiju preko Evropskog suda za ljudska prava za imovinu, penzijsko-invalidski fond, nestale i tako dalje, tako dalje. Mi ćemo onda, zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića i prihvatanju člana 4 francusko-nemačkog plana, biti jedna vrsta robova svih albanskih zahteva u vezi zadnjih 25 godina. Naravno, neko će reći, ali to je retroaktivno, ja ću se pozvati na slučaj jedne Grkinje sa Severnog Kipra koja je tužila Tursku za događaje 1974. godine i 1994. je dobila, tužila je 89. a dobila je 1994. presudu za ono što se desilo 20 godina ranije. Pa, ko voli, nek izvoli. I prosto nemojmo više da se lažemo da mogu da postoje istovremeno dve kontradiktorne pravne činjenice ili ono što Vučić govori, ja jesam pristao, ali sam usmeno pristao. Ja jesam pristao, ali sam uslovno pristao. Mi imamo ovde pravnu maglu ili ćutanje ili pravnu neprosvećenost. Ne postoji usmena rezerva na jedan ugovor. To ne postoji. Ne postoji. Mora da postoji samo u pismenoj formi i da bude upućena u trenutku zaključivanja ugovora, najkasnije stranama ugovornicama. Ako one odbiju ili ako ona bude data posle ugovora, ona ne postoji. To što on priča, ja sam pristao, ali sam rekao samo ako se prizna ZSO, ja jesam priznao teritorijalni integritet, ali nisam priznao Kosovo. Ne, to je sve laž. I zato imamo ovo da se uopšte govori o nekome koji je pristao na Kosovski ustav i na Ustav Republike Srbije da se zakone. Prosto taj ceo parlament nema legitimitet ulaskom ove dve osobe koje ste vi rekli. I ne treba sada svoditi samo na njih, ne branim ja njih, i sve najgore o tome, nego postaviti pitanje kako je moguće da neko ko je pristao na separatistički, secesionistički kosovski sistem, zakleo se, ovo što ste vi otkrili drugi poslanici, bude u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Oni će da kažu, da li mi ne priznajemo isto kao što Vučić ne priznaje uslovno? Ne. Ili postoji istina ili ne postoji. Taj parlament ceo nije legitiman zbog njih dvoje. Parlament treba bojkotovati. Sad vezano isto to sa Savjetom Evrope i evo tuži nas neki Albanci, dobiju na sudu, ali Srbija kaže ne priznajemo separatističko Kosovo, nećemo da isplatimo. Jel može to da se desi? Može, naravno da može, ali onda će Srbija da snosi posledice. Koje su posledice? To vas pitam. Posledice su, recimo, prva posledica da više nijedan zakon neće moći da dobije mišljenje pozitivno Venecijanske komisije. Iako ona savjetodavna organ Saveta Evrope, mi se ovde kunemo u nju kao u sveto trojstvo, to je prvo. Ako nije to bitno, ona inače davala i mišljenje o ustavu i zakonima, to je prvo. Drugo, dobro, reći će ljudi, ali to je pravo.
Savet Evrope, koliko ja znam, je usko povezana organizacija sa Evropskom unijom. Sa Evropskom unijom. I onda će se Savet Evrope obratiti zemljama koje čine Evropsku uniju, koje čine i Savet Evrope, da primene prvo političke mere, prekid recimo pregovora sa Evropskom unijom, pa onda i ekonomske u smislu kredita gde smo mi apsolutno, zahvaljujući Oskaru Vučiću, zavisni kao narkomani. Naš dug je sa 16 i nešto skočio na skoro 40. Naravno, Siniša Mali, nadri doktor, nas ubeđuje da je to u stvari obrnuto, jer oni izračunavaju BDP po stopi duplo, jer ubacuju i sivu ekonomiju. Mislim, možemo da se lažemo do kraja, ali jednostavno to je kao u bivšoj Jugoslaviji. Znate, bilo je nekoliko profesora, Kosta Čavoški, Mihajlo Đurić, Danilo Basta i ostali, koji su govorili da će Ustav iz 1974. razoriti tadašnju državu. Oni su posmatrani kao ekstremisti, ludaci, čak sam gledao, čitao sam te stenograme, i optuživali su ih da hoće da naruše bratstvo jedinstvo između Srba i Hrvata. To je sve eksplodiralo za 15 godina. Eksplodiralo je, moru krvi. Ja tvrdim odgovorno da je francusko-nemački plan će imati ne manje štetne posledice za Srbiju, a opet kažem, ajde da vidimo, nek se Oskar Vučić usudi da ne poštuje presude Evropskog suda za ljudska prava sa ovakvom ekonomijom, sa ovako izbušenim sistemom, sa ovakvim podaničkim odnosom prema Makronu i sličnim zapadnim rukovodiocima. Ja mislim da on to ne sme da uradi. Mislim da on to ne sme. Jer količina njegovog kršenja zakona, drskosti i kriminalnog ponašanja u unutrašnjem pravu je ekvivalentna njegovom poltronskom i podaničkom položaju prema stranom zapadnom faktoru. Ako nije tako, onda neka nam ovi koji glasaju za njega i koji ga brane i nalaze nekakve majdane ovde u Beogradu objasne o čemu je on govorio u Parizu kada je rekao da će povećati proizvodnju granata zajedno sa Francuskom i gde će ići te granate? Ja kažem u Rusiju. Beograd, ruski, Belgorod. Tako je, da ubijaju i dalje našu rusku braću. U redu, napred, naše da kažemo istinu, a vidjet ćemo ko će da se probudi na kraju i da se seti da ipak je trebalo poštovati i ustav i zakone. Evo ja ću biti konkretan, jer to znači da je ruski ambasador aminovo padanje srpskih granata po ruskoj teritoriji? Ruski ambasador Bocan Harčenko je najgori ruski ambasador zadnjih 30 godina u Srbiji. Ja to odgovorno tvrdim, jer sam, kada sam se bavio politikom, posjećivao Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Imao sam razgovore sa Konuzinom, ambasadorom, sa Aleksejevim i mislimo ima sve najbolje. Apsolutno ne bi sada iznosio detalje. A sve najgore mislim o radu Bocan Harčenka. Zašto on to radi? To je pitanje za našu rusku braću. Ono što je bitno da napravimo distinkciju između onoga što je Rusija i onoga šta predstavlja on lično, a ne u smislu ambasadora i Bečke konvencije iz 1961. godine. Rusija drži veto na rezoluciju, na promjenu rezolucije 1244, Rusija nas brani od toga da ne budemo prikazani kao genocidan narod u Savetu bezbednosti na inicijativu Velike Britanije. U tom smislu treba odvojiti, verujte mi, vi znate, mi smo prijatelji, ja sam doživljavao brojne neprijatne situacije u Rusiji, kada sam bio posmatrač na referendumu, upravo po narudžbi Oskara Vučića i njegove klike i njegove frakcije u Rusiji, ali postoji neki ljudi koji su dobronamerni, tako da bi Bocan Harčenka stavio na tu drugu stranu. Znate, nisam ja bitan, vrlo važno da li ću se ja pojaviti na nekom prijemu, ali on je uspeo neverovatnu činjenicu da iskrene prijatelje Rusije koji su protiv Vučića, vole Rusiju i smatraju da je to naš glavni saveznik, da otera i zabrani im ulaz na prijeme u ruskoj ambasadi. Nije ništa strašno, ali prosto evo konstatujemo da svakakvih ima i ne treba hipergeneralizovati, to hoću da kažem.
Samo kratku digresiju, kratak odgovor možete. Se ikad desilo međunarodno pravo da dve zemlje koje su tako reći na ivici rata, kao što su Rusija i SAD, da u trećoj zemlji imaju izjave ambasadora identične o istim stvarima? Jeste kad ste vi, Damjan, uhapšeni, kada sam ja organizovao taj miting, a vi ste uhapšeni. A zato vas pitam... Da, jeste, ali to nije pitanje za mene i vas. Ne, ali to je, znači da je to nije pravilo, to je znači stvarno izuzetak, paradoks. Pa znate kako? Da Christopher Hill daju i Harčenko iste izjave. I iz Evropske unije. Da. I tužilac Pantelić i Oskar Vučić, tako da, šta da vam kažem, pa treba da gledamo malo našu istoriju, pa i naši, ne upoređujemo se, Sveti Petar Cetinski svašta doživljava u Rusiji kad je bio tamo, od Potemkina, on je bio prijatelj Sveti Petar Cetinski Zorića, kako oni kažu, a to je bila jedna frakcija pri dvoru Katarine II, a ovo je bila Potemkin suprotstavljena frakcija. Svašta može tu da se dešava, ali to nije opravdanje za prozapadnu opoziciju da ne pokušava ništa da uradi u smislu toga. To je Mlađa Đorđević jedno vreme pokušavao, vidim da apsolutno niko drugi to nije sledio, ali to je pitanje za njih. Oni ako misle da će u državi, u narodu gde 80% podržava Ruse, pobediti na izborima sa antiruskim parolama, teško. Da li je dobar potez što su u faktičkoj koaliciji sa Milošem Jovanovićem? Da li je to dovoljno? Nisam siguran. Sve za kraj, kako ajde da vidimo samo, vidite političku scenu u ovom, sad imamo sa jedne strane to okrupnjavanje režimskih stranaka, sad da i, ajde za početak to me samo zanima vezano s tim. Da li postoji još neko ko bi mogao da uđe u ovaj pokret Vučićeva koje on nije do sada zahvatio? Pošto je mnogi zahvatio, evo sad njegova lista za Beograd, ja mislim da će biti pola glasačkog listića, ono je ovolika, ali stvarno je ovolika. Pa to je jedinstvo u izdaji. Tako da nazovemo. To je ono čuvena njihova kritika na naš račun, rušite jedinstvo sada kada je teško. Ne rušimo mi jedinstvo, ni Dodika, ni njegove svetosti, ni te megalomanske liste, nego rušimo jedinstvo u izdaji. A ko je predvodnik izdaje? Aleksandar Vučić. To je odgovor na te kritike. A što se tiče novih... A da li postoji po vama možda da se nazire neko ko bi mogao da još upadne? Pa pogledajmo onih 1000 i nešto ličnosti koje je potpisalo podršku Vučiću. Tu ima uglednih naučnih radnika. Da li će još neko... Mislim da je pravo pitanje ne da li će još neko, nego ko će učestvovati na tim izborima ako prozapadna opozicija ih bojkotuje. Svako ko bude učestvovao, on radi za Vučića. Svesno, nesvesno, to je pitanje za njih. Korist ili što je zavedeno, to apsolutno mene ne interesuje. Naravno ne hipergeneralizujem, pričam o vođstvima stranaka, jer i tamo ima ljudi normalnih patriota. Ali ovdje vam govorim, svako ko bude izašao na izbore koji će biti bojkotovani i koji izlazi na izbore pod ovim uslovima medijskog terora, nadripravnog sistema, laganja i ulaska Kosova u Savet Evrope je apsolutno na strani Vučića. Svesno, nesvesno, iz ličnih interesa ili što je zaveden, to apsolutno je pitanje za njih. Nek se oni pravdaju. A imate vi rečenje kako bi trebalo onda da... Pitam vas se zato što ste bili i narodni poslanik. Pa postoji rešenje. Ja sam bio narodni poslanik i prestao sam da se bavim politikom pre 10 godina jer sam se zalagao za jednu opozicijonu nacionalnu listu. Nacionalnu? Da, nacionalnu, jer smatram da tih 15% glasova, možda i 20%, odlučuje izbore u Beogradu sigurno, pokazali su zadnji izbori, a boga mi u Srbiji, to nije za podcenjivanje, to je minimum 500.000 ljudi. Tih 500.000 ljudi su nacionalno orijentisani, mrze Vučića, preziru ga kao izdajnika i oni gledaju vaš kanal, oni gledaju druge alternativne medije, kojih nažalost malo, oni su verzirani u nacionalnim poslovima i oni poštuju autoritete kao što je recimo Milo Lompar ili Matija Bećković. I oni su zahtevali pre ovih izbora da se ide na jednoj listi, jel?
Vidjeli smo Milica Zavetnica, ne znam, Miloš su se optuživali, Boško, sada ne ulazimo ko je kriv i tako dalje, očigledno je. I nije bilo jedne liste, tih 15% ih je kazalo tako što 2/3 tih takozvanih nacionalnih partija nije prešlo cenzus. Jedini je prešao Miloš Jovanović jer je imao kritički stav prema Vučiću. Iako je 2-3 mjeseca pre toga bio više nego dobrim odnosima sa Ministarstvom odbrane i sa Gašićem, jer ih je branio u Skupštini, sećate se, ali sada je očigledno i bez sumnje prešao na drugu stranu, što treba pozdraviti, ali tih 15% apsolutno bi odlučivalo izbore. Ali ovo što vi i ja govorimo, i zbog čega sam prestao da se bavim politikom, jer sam vidio to nemoguća misija, zna i Vučić. I zato stalno se pojavljuju neke nove partije, neki novi kao rusofili koji su istovremeno za Vučića. Ma nemojte. Rusofil koji zatvara oči pred prodajom granata, koji ubijaju našu braću Ruse, rusofili koji ćute o skandaloznoj posjeti supruge Aleksandra Vučića raskolnicima u otetoj Kijevskoj lavri i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Tako da, rešenje je jedna kolona nacionalna, ali to zna i Vučić i zato ti 15-20%, makar zadnjih 10 godina njegove 12 vlasti, ne može da se ujedini. Ja to odgovorno tvrdim, mogao bi celu emisiju o tome da govorim, ali apsolutno ovdje je dovoljno samo da to konstatujem. Da, a ko su glasači, onda mi i ostali koji je ono kao ne može mi ni sa jednim ni sa drugom. Pa, to je čudno, da opozicija ne može sa opozicijom, to je za mene neverovatno, malo znam o politici, bavio sam se time, bio sam 2 puta narodni poslanik. Ja mislim da su oni uzeli deo SPS glasača, ne znam gde su otišli ti SPS glasovi, ako nisu tamo ne znam gde su mogli da odu, u apstinenciju teško, i deo vjerojatno ovih glasača Milice Zavetnice i ovi koji su propali na izborima, tako da ja ne isključujem njihov rast, uopšte to ne isključujem, ne nešto spektakularno, ali s druge strane sam siguran da njihov izlazak na izbore je apsolutno nešto što će pokazati da su oni bliži ne opoziciji nego Vučiću. I to će im na duge staze, čini mi se, zatvoriti vrata za ovih 15%, a onda će tu doći samo do raspodele glasača između njih i SPS-a. Da li je to dobro za Srbiju da SPS propadne? Da. Da li je dobro da se pojavi neki novi derivat tih glasača? To savršeno ne interesuje ovih 15%. Po meni bitno je da tih 15% ima jasnu situaciju ko je za Vučića, ko je protiv. Oni to dobro znaju, gledajući vaše emisije, gledajući druge alternativne medije, i ako mi izađe na izbore, a vidim da su najavili sa Vučićem, oni su bliži Vučiću onda nego opoziciji. Bez ikakve ovo emocije pričam, nego čisto konstatujem činjenice. Bez obzira na njihove stavove do sada u Skupštini, jesu glasali uvek kao opozicija. Pa dobro, mislim, ajde kako... Ne, pitam da li je moguće ta igra, zato što ste iskusni političari, da vi glasate stalno kao opozicija, a da radite zajedno. Jest, pa Milica Zavetnica je tako radila, je tako? Se sećate, svi su bili oduševljeni onim govorima 2. februara, al mu je rekla, ne znam, al su mu rekli, pa su se i DSS i Dveri kao borili oko Poslovnika. Oni jednostavno, za mene kao nekoga ko ima političko iskustvo i koji je također i pravnik, gledamo činjenice, ne gledamo da li se neko zapenušao, pa je tog dana održao dobar govor, sutra dan šta imamo toga, ništa. Oni su njemu dali legitimitet za državni udar. Aleksandar Vučić, Oskar, je izvršio 3 državna udara. Isto kao i njegov imenjak Aleksandar Obrenović. Vi znate kao istoričar, 1893., 1894. i 903. je Aleksandar Obrenović izvršio državne udare suspenzijom i kršenjem Ustava. To je uradio Vučić 2013. Briselskim sporazumom, 2020. Vašingtonskim sporazumom i 2023. francusko-nemačkim planom. Oni su ostali u Skupštini, borili su se oko Poslovnika umjesto da izađu iz Skupštine i da mu ne daju legitimitet. Posle su imali onaj miting koji se sam od sebe raspustio, da je polovina ljudi vjerojatno došla zbog vašeg utamaničenja
mjesec dana pre toga i onog našeg mitinga koji je zabranjen. Apsolutno hoću da kažem da u nezakonitom sistemu ne treba učestvovati. Pa on neka ide ovim svetlim putem Kim Jong-una i jednostavno neka sam vlada i to vidjeli smo apsolutno kako se završilo na primjer u Crnoj Gori. Gospodine Miroviću, hvala vam što ste još jedan put bili gost naše produkcije. Nadam se da ćemo se još koji put vidjeti u ovom studiju i 22. aprila da ćemo se vidjeti u hotelu M, gdje će biti Srpsko nacionalno veće sa svojim prijateljima, a i onima koji žele da pomognu srpskom narodu, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego u celoj Srbiji, da izađemo na kraj sa ovakvim režimom kako je imamo. Ja kao istoričar ovo gledano stvarno ne pamtim da smo imali u novoj istoriji, modernoj ovakav režim. Ajde i ne poznajem srednjovekovnu Srbiju, ali vidim narodne pesme su govorile o velmužama koji su gledali samo svoje lične interese i na kraju su svi do jednog izgubili ne samo svoje posede, nego svoje ime, svoje potomstvo i tako dalje. Nadam se da će se neko od ovih naših političara setiti te narodne poezije, ali u modernoj istoriji stvarno ja ne sećam se da smo imali ovakav režim kao što je Aleksandar Vučić. Ja mislim da ste malo precijenili Oskara. Mrnjačevići su bili, ajde da uzmemo ove njegove analogije iz srednjeg veka kad je se divio Muratu, sećate se. Mrnjačevići su bili moralna gromada za Vučića. Posebno Uroš koji je se borio kao lav na Marici, a to ljudi ne znaju, zaboravili su, to je bila ozbiljna porodica i Marko Kraljević, a Oskar Vučić bi se mogao ipak uporediti sa modernom istorijom, sa Dahijama. Jer on nije ni približno srpskim plemićkim porodicima, bez obzira što su se oni posvađali posle smrti cara Dušana. On je bliži Dahijama, on je pravi Dahija. Paša je očigledno Hil, on je njemu podređen i on jednostavno ima samo jedan motiv kao i Dahije, a to je lično bogaćenje. Pogledajte Forbes Srbija, šta je objavio njegovih 10 najbližih saradnika, poslovnih ima 2 milijarde eura para, pogledajte šta će da radi sa Expom, pogledajte kako se krade na putovima, tako da apsolutno je on bliži Dahijama. Ono što želim da kažem za kraj, da jednostavno vama odam priznanje, jer vaš prosvetiteljski rad posebno je očigledan kada imamo u vidu ovih 15% nacionalnih glasača ili 500.000 ljudi koji prati vas i druge alternativne medije i koji jednostavno ne pristaje da da legitimitet izdajniku Aleksandru Vučiću. Hvala još jedan put. Hvala vam. Dragi gledaoci, ovo je bila još jedna emisija produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio profesor dr. Dejan Mirović, moje ime Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine na celom Kosovu i Metohiji u Prizrenu. Pozdrav! Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.